hataha twose ntushomesa urutoki abantu bingi barshomise twina abahinsa barushomesa burizo konka itwitwe kimwa akikuturetera twateze bitoki bihango naki nahabwo okureba abantu gorre nshobi eziryo mu rutoki ecyo kubanza wanonda kubyara urutoki ubwiro obunjendo byare urukucoke mbu ubyare abo kuba twine bikabingi research katwereze bikabira na mushanju konka hariga na kinana ebyakobera ryo mu Uganda yona nangu ebindi biri mu Tanzania so konka ebikabira na mushanju nibyo byakobera the best kandi mu kabira na mushanju tukatorana mu bindi mukaga ebitukubasa kugira ngo mu abantu bahinga nibyo kore mbubo twine kitoke mbakete ntaragaza kikabingi twara umwanya gwo kubanza ege ntaragaza yone basa kwereza bitoke bishato mwaka so nkibanki manisa woine ko kabyara mu bitoke na 5 nikibuza kuyamba okurango wagire bitoke amini wagumana oteme bitoke byari yana na 5 kuzari inshanju ari inshanju burkwezi mu AKM konka obwo no wakozise embube nungi kuko nagamba ngo wakosa intaragaza hariho intaragaza hariho kibuzi hariho mbwazurume hariho mushakara hariho nango mu kitoke cy'inumba cyeta wansimirayo hariho nyeru ebye bitoke nibyo birungi kushanga mu rutoke rwawe byine konka harebe kugira ngo bo byino mbwingi kandi haribyo byinshebe kwa no bonyi no mbuki umubwingi 80% byara entaragaza wabo yahanta hata chamuka yongera munana mbwazurume then ebindi oyongera munenyeru kibuzi mushakara ebyo no basa kubikora umbuke kuko bikore boundary planting narum avenue planting obyare aha abantu bakoraba ahiba kugira ngo bigume byaba attracting ngo nebitoke bihango naziza wansimira ko wansimira bakweta mporogomo omwene yaraka kuka myake ngitano mukaga ugarko byara konke bitoke bingamba za ntaragaza zo tukabasagaruka kubyara no gumana byo mpaka then hatebye bitoke ebye bikabye bitoke binagamba nibyo tukupromotinga so kandi kibanje ndawaza kubyara umugwiro bibyare obuseparatingiro utakagira egibuzi gindi mutaragaza byara broka yentaragaza ugarko yongereho broka ya bwazurume garko yongereho broka ya kibuzi garko yongereho broka abako byona tibyine mirire kushana ecyecho nenshobe mwe yabahingi bakora shaka byona babitabatabura umwe batakucende then wana okubyara ntwe nango bikereza amabanga kuko bimara futi 10 hari 10 zozo recommendable obwo ekayona ningamba kurga mutumba kuzagundi nfuti 10 obwo hankuru nono abwo nconje masango wakubyara eka ebika mutumba na 5 kuko wache wareba wakuri 12 wakuri kunoza kugira bishatu nshanju bingahi so aha tuyina abana batereje babitukusindira bakijaba kupubera ukashanga wabyara standard spacing eri proper then kindi wanotimbe kina nufuti ibira hansi futi shato buhango nangwa wayina manu wasakora nina wasakora nitara kunkaza standard korisha tu ibira hansi kandi kina utakahura ngo nibere noza kubyara kuri ukagubyara hansi mutoyi ahansi no wazagarara yitaka jeje mnonga tamu maniwa ugutaho nangwa bamwene basakubyara rero maniwa jo giteka hubwanyuma konka haburungi wotabwire maniwa yauje no gubyarayo gutagurga hansi gutanikirege then umutumba gwakura reka ngo wazagwitira umutumba reka ngo gwanguzara gurekera umwana gumu gwanu guzara ngo basa kuzara abana bashatu konka reka ngo wita abandi wasigaza ahubwo haza izara yo kubanza haza following hariho procedure na principle na criteria tukora reka ngo wa following ngo first born niyo wasigazaho aka first born obwire bunyine tere kitoke cyangwa dene byakurata uva medium umweka fifi so nikirungi kureba aha mwe tujyangu reka kizare aho umwanya murungi guri na space hayeri bereke kwatana namazima konka wenda no basa kwitira no cyakiryo umwanya mubi konka ochabure ngo cyo kije kizare kikuhinduka kikureba handi first born so first born ni mutonje dene kindi tubantu wenda ngo omutumba mbagusharra ebirere byaheza gakoma nari byakura no bishara konka ntushara tukora tutugogorra ntushara tugarra higuro n'imisiyo naro muhoro dene kigogo ecyasigara cyeshami ntugaraka tukikoma kugira ngo ikigogo kitakahishamo kikatasi amizi kandi amizi gakasakuretere bikoko byije jengogorra ne basakuretere bikoko mu rutoke rwawo kandi kindi no bawajwe ke kitoke busha ekindi ko kugogorra ushara ekigogo cyonka wakikamura cyarga mwagamiza gakwatika ejo niyo yakubergeshagama yo mutumba so no wagucendeza hashagama hati gubanza kurwara na kuronda
kugira ngo garro hegishagama kandi ubwiro bukabe kuteraho ekitoke naro ngukora munwa mwene hataho ntuhe kugira ngo ushare iki cyayuma cyo kurebana nenono tujya ngo ushare enono zenyine konka to kwimuka kajyo kanti mere kimwe na harahashagama so at iwashanga no sharo mutumba ukarra so ntibantishana ngo wanoshare enono washara hariya hakuju so ate cyo nkiba kiri munonga so ejojo dena hand ntubantu endo yohorere orwenyo rwagwa naro rwayoma ako endere zino mugasho aha kitoke cyo kubanza nazo gukora nshohoza ebizitakiye ecyo mutumba gutakienda kandi ugaruka gusika nebirise byo mu mwanya ariho bakweta transpiration no kushohoza amizi ageta kwenda no gukora ki then kandi cyo bakwetaga narisho kwenda gwenda kunyampa ngo basakora byo mu ndere ebwene bikura gutakienda bishora then kandi kwenda gukora ebyo risa through photosynthesis zandiki obwo no guvanga ko sendere so orero rwemerire orwehesere ushime kuba no rushara ushime kushara orere orwagwa abako harahirwa gwerekeje kironda nikiba kitakibasa kushikora birebe nagamba abo kwitwa binje bortoche kutukureba rero no burwemerire konka rwatandika kuhinduka erangi tushara konka nkenda buranze ruhinduke rwahisa ataho twanja ngo rwakura no basa kurushara konka hatu waza kuri urtoche rwa no kushanga umutumba gwinendere hima endere 14 15 16 utakashara mukanzi cyendeze kuko wano cyendeza no wayongera kitocho bukiramare kitakura izo ndere nyingi kutegana endere nyingi zibasa kutegana endere nyingi zikabe zitegana sana munonga nazasa kureta umuyaga gwazamo kunka tubasa kugira ngo tubasa kore ndije kugira ngo twateka mu enkondo kugira ngo umuyaga gutakayikara bitoke kunko utakiha kwendere mbisi rene kindi aho kwiho umukankana ntuyihaho ogugwaba ogwataho kitoke ukahezende ukataho eminwa yaheze tukutera jambo aho nto tukusharra umukankana karagara dena hande kitukore cyamani no kureka ngo twayara ortoche ndwenda mizi mingi ndwenda runyuma mizi mingi mwaza kureba imitumba yitu na munonga hati nke mitumbe eya niro ezarirwo umunjura numuza kureba kwekunga no buhango hati ejo de tureka ngo kutere kitoche cyango aho mutumba koma kuba muhango no kutere kitoche cyango dene kindi ende nanka twagambo okwara rebeka ngo tuwayara kakikoro reka ngufutibira zona wazireka heru zitariri deni gumuzi emize etoreyo egende nywere kuri ya kiba cyahimwarire hato nushanga ngo rutoke rwina mizi mingi wano yarra na munonga hati nkito muri kashari nono yitambira munonga bokuba umushana gwa kashari mbagira ngo gwenda gujo kutwita gabagutita bro konka gwe nugubagura umwingi soko kwarra ushanga cyayamba kwa kubo ino mugisha abamwana basakushanga utafuna mwaro kuri hiko kwarra kukano basakosa ebishansha no basakosa birere no basakosa ki utemera cyo kurebera ebitukutema tukubishansanya kugira ngo birabwe mu mushana tubiteka kugira ngo bikabi ku mamizi umutumba guje kiguhari dene kinda hartoche enshobe y'abantu bakukira gukora niyo kushanga kugira ngo niyo kwihaye nkonya ekitoche waheza kukitema ntubanze jango utaka haseruka abanzo yawe n'enkonya yacyo ohe kisiku enkonya oyihaho ebe ekikwasire then ogarako eje yenyine yishwatema ogicendeza esigare kwasire nyina then echecho esigare kwasire omuhara kugira ngo ekitoche cyo muhara kitakagwa nuko kora kwanya ngo orekeho enkonya 10 nazinga zikuratira ngwiyo tindesha na mama majyango mwire nk'umushana tukwiha enkonya no wagirekaho neza kurete bikoko ebikunganye by'cyaro cyo na venho byazarra kandi bishisho rutoki so ejo nenshobe bemwe yabafama bakira gukora abatakukira kwiha mu bisiko na nenkonye dene ejo cyo tukira kugira ngo turwanise dene bibikonye bwihamo ureka ngo wabutematema buki na n'ikindi nabo kubamba sharra bambiha mu birere ntwendo burero bwo busharashare nabwe wo kubutaho byoda birigwa then nanke butwara umuyaga ngo butwara tuhine cyo gukora kuko bushara buciye bwagwa hansi hato bukuma mizi ushanga wafuna igitoke cyo rukwenda ekindi no kurwanisa endwara akwa harwe ndwara zikapita rutoki na munonge zikureta uburofu washanga rutoke rubiremwe byozi rubiremwe ebicyori rumu burikimwe hati arho endwara mageta sagatoka no shanga endere zino bgondo bwingi hati no kira kushanga ngo spowa zanzargaho ndere zahabicuri ebirya higuru hijo muyago gune nugaraka gubihaho guzitwara nkaye guzitwara aha rero rundi so nicyo tukugambira ngo twabantu wabanoshara wanosha urwono rwana rwenda kwisa rwahisa rwihema kandi basa kudevelopinga mu segatoka
New Vision aha myaka 20 bakuretera makoma butunu live mu concert bwanyuma y'imyaka 25 bakaririrwe aba makoma bagaruka ku tetiro cy'amani ecyo kweshongora no kwisa urwa katanu ebiro mukaga byo kwa kashatu omwakogu aha Kororo Independence Grounds Tera Star 252 okugura tickets ziyahashinje mitware 5 ahabwa bona 15 ahabwa VIP 25 ahabwa VVIP wayende meza Tera not mushanju 58 chenda na mkaga 11 mkaga na mkaga tariho kuguruza ticket aha miryango utakaburaho makoma live mu concert Bishagikire Pacific Events Lion Records. Hati mchara wanje mwami numanya abana nubagaruka ya ishomero kandi ibintu bikiri kubi abo washota kutware cweka cha fiza ishomero rya junior rireza moto tukazishashura bwanyuma mwami wanje abo acita kushashura ntukozisa momo naho tukutungira umugisha gwo kwangura school fees zo mwaka gwona nebindi konka nabona basakusha baroni ya fizi obwe n'amashomero agacejumbira muri basa kwangura school van Namazuma singura school fees yo mwaka gona nebindi binji tunga binji ahabwa momo na vani yishomero ahabo kwejumbiramo no basa no kushabaloni eya school fees echawe nyiga star emwe mukagitano star munana noti hash ninga koresa momo app. Dene chindi rero kangu ahansi hona tarho umwata nagonguriya munonga wao yarire kare no competing na n'urutoki wo yarire fine wo tarire reka ngo wayombera konka tucyakube twenda ngo temwe twoze kharagata burizoba nangu n'abamwamba babasa kufujerera kwito mwate cyo basa gukora konka utakuchikoze often ngo gukora buruburire konka yo nanka ne yamba umwaro n'uguyambe byo no shanga ngo byo konka abantu binyo shanga urutoke narwana rukandura burugwire narukandura hata aho bitoke nibitekwa kuba bike konka waba nokora ejo mihanda yo n'inagamba at least no basa kugira urutoke rurungi shanga no basa kutase sente umushafu then twino burugwire bwa kajunde oburho konko bwa kajunde sene babagambira kugira ngo wagira umurutoke rwa waza kushara wagira icyo waza kora ndagiki naroronde ichonde kitomuka mu kitaboreje rukutabara ukitabro mizi chonde cha burijo kitemu ogumeno osimuro muhoro narishe cyo rukusharasa ryo no bune kushara waza kushara usimure ushare narisho mwe ubanzoreke wareba mutumba gongo aterwa rero kushara kuteko hechiro nda mutumba gona yone erikube kwasirwa yone neza kweyoreka ugikuremo kandi kugikuramo hata buriya twasitema tema mwe tuzika konka hati research network kanyangu hara hacubunu aho kwasa kuretenshira hashweke gugwe hariya gomere haho gome atogwe enshira tuzikugwa affect konka mumwe wabitema tema ncenda kandi usangireho kitakareta nguhije ubukoko bwije kugira watwara umubwira mutumba so ejo nayo nenkora nungi yitu kwasa kora ahabwire then harona n'ubundi burwire mbabweta banana nanka red slips disease nanka rust ejo no shanga ebikitoke bakitema cyona kicerenyire cyona kikuyiragura icyo nacyo kirakureta uburofu kwa buryo mu rutoke omuri ahabwenje waba nogira harimo ibicuri harimo ki akakakoko nikazamu akakakoko ako kubureta kwakakoko wakiteme kitoke tokurondaho kakoko ngo wakareba kwija karya aha kitoke cyankitaho karuma hati cyesuwara hati umbergu gwekanga gona guhinduka gwa black cyona cyo bakityo so bwene tubantu tugira ngo wabo takure kakatina kikakweshereka
kakatina kakoshire kakakoko kakabasa kuva mu rutoki so mchonde kugira ngo ebyo byagwa biti bikuza kashire kabishareho ebishasha bisharemo byona bizahansa atani kakwija karonda ngo karabe maboko ngamanya kakarumu hariho nano ubundi bukoko bukaronda bukubambwenda kurya bukoko harimu umunse hariho kushanga mu ebinyonyi hariho kushanga muza nyarujubiki hata nakonkati nebyo hata nkateka kuza mu rutoki ruru kuba rumwe kikanda kande kingi hata ho kabona kuba no kaza kuzara so echo ubwo bubwire nabwo twenda ngo tuburwanise mu rutoki zitu kwagamba aha kwa rutoki nateka mu mwaro rwanje gushemere kuba no gukomanga ha mutumba futi ibiri kurugaha kwetorora nuteka kubaguriye afuti ibiri kurugaha aha mutumba kwetorora tuje kutwantukiboreka then akindi nanka umwaro nabwo nkiye ndagwegwirine sickness ya mani kugira ngo injura yagwa amizi ngarabamo kandi gamara mu bwire bwinji habo kwa nko mwaro zakukiboreka wagwibikura huti no shange emiziyone iranzireje hansaho so kimanyisa ngo nene feedinga aha mwara ukuba ekirisa cyamane kikubasa kuyamba rutoke ne kibakweta humus eki kiriyo ebyo byahiguru byambe junda ne bambe kore kirisa kingi kukira nango ne cyo cyo kutama dene kine no ntamuye kirisa mumbata mufataliza mumbateka mu mashaba mumbateka mu oburunguru byona nibikora konka wabitamota kandi wabitangaye so ashaye kegito tukatamukare tukakora ring method ahamwe nubasa ring method no kwetoroza umutumba amwe nubasa kuteka mu broadcasting bateka muhona batabatabara mu dendo bagira bata bar kunkanje ndikirisa wakitamo yare abo kwankikunda kutamburwa ki umushana namwe ni basa kutamwe kirisa ndo kutimba ekina kubyara umutumba nacho wano wo kubyara no basa kukitabura namu ukibya ubwo wano byara konko rutoki rwakuze nasho rutoki washanga rupumpuire rugweno mutaro okwenda kurugarra obubwe no kora kibari kweta no basakora ring message sakora broadcasting otematemere de no bonekira ubone kwara so je nkora yona ate cyo no basakukikora omwaka murundi gumwe naro muwatire mu cyenyini no kikora haho imyaka ibiri ubona kuja kutamu konka ntukira kugambira abahingi batahibita itwa ibo ntukore bakweta soil testing twinoza kiti ezitukora mu kucheberita na watu etantu cheberita katumanya ngo hati yosheme kuba no kora full dose narosheme kora half dose kurugerera akwita karya werere konka abantu binyo murushanga yatera mu kimwe kirisa kingi omuka rushanga kimwe kitakora kitatwarwa cyafumuka abo kuba ekingwa kiteka kurya bikikubasa ebintu shanga kitabikoze so hatobwe no neberro sabo ko ebihisamba mbyata nibigurwa sente so tubantu wenda kugira ngo otekeho amini antukupomera otekaho cyenyine kikubancyetaga so ejo challenge mwe yo kushanga abahingi nibatamwe birisa ushanga kandi birumu abo kuba ubwire bwinje rutoke ndubandi wenda kare NPK kare kangana ekirisa ecyo kureta emizi ecyo ni cyo phosphorus ekirisa ecyo kugira ngo endereze benyingi ekibe nyingi kandi no kukura kwirukanga ejo neberi nitrogen kandi hari ekirisa cyo kugira ngo kitohemenwa kandi menwe hame munonga ecyo no shanga potassium so hato bwire bwinji tubantu jangu waba notezo butoke buki hatu kandi yongera kureta phosphorus nanka potash wano rangu noteza mini ebitoke byine nibitura hokura hati ncendo teke mu nitrogen aza nitrogen ni nyingi munongo mu masha aho ngakira kukora icyo cyenyini mbere ko shanga nabiri byije so hata bwiro bwinji ntukira ku bantu habura abahingi umuntu naye akuterera doctor ni nyenda ku urutoke rwanje rube nyenda kutamwe kineki ni nyenda mashari nyenda kutamwe no wafutama amasha konkargo rya status rukubi narundubura mukaki kuongerera hate ejo dacho nenkora so omukongerera no basa kutimbe bina uteko umwanya urwara rukubi konkarwa rukubi urukwenda ku rehabilitating aje hata hono basa kugaburira buri mutumba narishino basa kuteka buri mwanya usasanye bakweta broadcasting ababukanga kuri yabo bagita ngone carpet no kutera carpet amasha no bashuka deno bagira batabara aho rutoke rwarwagama so ejo ni bimwe ebitukira kureba mu rutoke bikuburaburamo abahingi bitu umuhingi ashime kubona yararabwa nyuma yawireje umuhingi haza ashime kubona yarara ubwenjura inazagu enjura kuzatandike gwa atandike kwara bwena enjura zona zigwe ziri kuzomwara atakare enjura yaheza kuba yorena kijakara mizgagajinze so ecyecho konkantu tugira ngo ubwo mwarungu basa kumugambira ngo nahwamo akwa notanka kureba hitaka notanga kureba imizi hati chikureka ngo Kristo gako gakore ureto mwaro konke chitukumanya
umwaro gwito gw'ebisharra oguru munke bifunjo omwe no gukira kumara umwaka gumwe n'icweka umwaro ogugwende gwikinyanse kigugu naki omwe no kira kushanga gwamara ng'omwaka konka umwaro nugwetagwa munonga wano ogubasa okweso omwaro mu rutoki ruri musente urutoki ruri musente abo kubanko kunagamba ngo urutoki wabo rukozereje omu eka emwe no basa kutema mu rutoki byawe inshanju na bitano kuzara inshanju ate abwire nkobu wowe ne rutoki bihango binagambe byo mukiro kinana Best friend waffe MTN eyo yaddala gamba nti best friend MTN eyo yaddala nnyo tutandikidde Kampala naye tugendagenda mu ggwanga lyonna nga tugaba school fees wa mwaka mulamba. Twebaza omukama okuba nti nno atuwadde omukisa guno ate ne MTN okuba nti esasulidde omwana fees ez'omwaka omulamba ebe tutikudde omugugu era kuba sente ezo ziba nyingi nnyo. Sasula school fees ng'okozesa momo onyiga *655*80# ng'osasula school fees w'omwana wo essomero nga liwangula school van naawe bw'oba kwegamba nga embeera ekukuttemu ng'ofuna school fees loan weewaawo. kumi no bano oguze mutware 3 n'icweka umwe mutware akwanka hati nko muzukura abantu bona bariyomba booking ebe byanje washinje mutware konka ne mutware ko ebihango dene bice 3 n'icweka basi ebihango nko bitoke tuyina konka hatu woyine average y'ibitoke ebyo sente noskora amazimo kandi hata aho byagirira katari abantu abo kubitemano imuka ukirizana nabo uje tunyoniza kubahera mutware 3 kurga January kuza December urutoke rwanje nduru nangu cyabasikaza kwata zikuhereza kwiranteze imyeze mukaga yo banokore byawo bagumana jana atemana umusharaho n'umusharaho mwija mwe balancing so icyo nco kubasa kugamba ngo nekiroje enyuma ho obyatine katari oruguza kimwe kotatunga sente konka tabuja ngo tuyine nabo kwasa kuja akaguro rutoke akakuhereza sente ezemyeze mukaga atintu batwenda kushana abo mwana kwatu ibitoke byina katare abantu bona ibitoke nabigura then hati nkanyo kuteze uyine ibitoke bihango nyine nanya katara kanja kinyine akaba ni nkore mbaga ntwenda kusima mu cyaci ntwenda kora na munonga ba Kampala ntwenda kwanjura nyagare toke ryo kwanjura waro no bansindikire mitwaro 10 naye ngamba nyagaro rusabike urimpereze ku basi nje toke ngari yebyo eri kwati gwa basajja n'abasajja so agama toke waro gensiba gemba ntegese ga college mikoro sente ne bampe sente nunje bara bakora babwa echo no nani ngambe kigana kinana igana naro mwigana haro ebirabire igana namwe emitumba yanje hate ejenyweriro mushana enyweriro munjura na wagire ubuhango bwayo nije kumpereze bitoke bihango rabije kubirebo kwa kabiro kwa kashatu ebirabe bitire naza kuba nayiwunya nkira kuba ninzo myoreko yona ya of course no mumanya nyo aba west omworeko gwito gwa harvest money tinguburamu gwa nyenda kuza muntu bantu za mungu kwa kabiri kwa kashatu abantu bakubahika bajya ngo Dr. Kirabika uyinengere jo bikuba mu empiso abaganda bafa babera mu Kampala yo bagamba Dr. gana amatoke neda ne katira bandinde kurjera habitoke mitumbe yinkurebe nyine nebitoke biri yombi shohora ati ninza ko nyine bitoke kigana abiri gana 3 abarandebe mworeko gwa harvest money na keji nambore nibaza kubana bikiriza na no mwere ko nyimva ninza moya yo mu rubiri yankahi ntwatu ine bitoke biba kweta sebo ohiroho kugira ngo oguze kitoke kibatema hino ko ro planning kugira ngo habitoke byawe oyongereho omutindo namazima hatinka shaheji ngo tukatandika ku training abana aba bakery abokora imigati abokora
daddies chips bakora na chapati bakora chasa hata ibyo ntubija tubyanika tubyomesa twantuza gukora training ejo namunza zikora mu kwa kabiri no kwa kashatu twantukore tubyanika tubisa hatege sano yabyekora nkengano tugikora mwebyo so ni namasiko kugira ngo twatebekanire twagizire ntujja nyana tutandikira tugument parking abo daddies bwaci mbene mburebo mu Katare nankai konkata shaheji nka ibo tukare ntunfika twere mitinga kugira ngo sitakwate kinekire cyakwe bitokora nibingi bitwara tube vari addition petaka gitantije munonga kugikora kuko tube tukirozaho tukushomesa abana abakwasa kugenda bakabikora konka hatashaje amantu tugatira production na vari addition yo gukora mu butumba abakwantu kwato mutumba gumwe tuguzaza mu bwana shanju kufika 10 then tuguza katumba kamwe kundi abo kutumanya munonga nito tukuzaze mitumba bakwete ya micro propagation yo kuzaza kuzo mu rutoki rwo muntu kwihamwe mitumba interagaza zonka nizibura konka ibon abantu bahereza hateje mu nicikaje ato ryo mu rutoki rwo kukira munonga 80% au plus ni interagaza abo kuba interagaza nko nagamba irikamasho ni basa kumpe bitoke bishato mu mwaka buri ngoro so nchimanchi manyisangu nanyi nebena na 5 kubisa mwe munondesha tushanga nibyo toke byo kubona oyinyi so kukira eche kutera cyango munonga kamshakara nari kibuzi netere kitoke cyango munonga konka netura ushanga hankoro wiha bitoke bibi kandi umwe hata nko kunagamba Katare kwitwa tukuzaguza ushanga byona twaguza kimwe average nabyaro mutumba gwanje rizoba no gutwara obwire kwingana kikuza comparison kitoke wabyaro mutumba ogugwa microplant rate ngutwara umwaka gwona wabyaro mutumba gwaburije gwo kukura ogutema maraka kubasa kwingana nyamutwe ubwo mutumba ngo basa kumarana n'imyezi 8 gute konka no gutere kitoke kike kukaguro gwa microplant to gw'umwaka no gujigije kitoke cyango abakutureba nabo kuturira baturambagira ngo urutoke no rwembyare ndeka mu imyaka nkebe no kureba bitoke ndasindike hato mu nkore yakamashu utakaza kwerinze imyaka 2 basa kushangana wargire honarisha abana baba bingira umwishomero hati ncendo byari cyo ukumanya ngo ryashuwa dio ebyo rabyari noza kutandika kuzo mu Katare hato ubwo ni nko kugira ngo byare bitoke byaki byare bitoke ebya microplant rates ebyo kumanya ngo first harvest ne bitoke bihango nare byara ubutumbo bwo n'uburingo ko buteme hazo buruzo mu itaka kazarwe kakura nendere zona katere kitoke cyango so ubase kuzo mu Katare niyo nkorero hati ubwo mutumbo gwagamba gwo kubyaro gwa microplant rates tino kubasa kuteganisibwa uburwiro mu obwentoche awe bare munonga microplant rate ubwo mutumbo gwa ogogwe ekirungi cyagwe ntubantu jangu guri disease and pest free process itugura bya munogwa ko habe hariho kajundi tukabasa kura omyeze 3 process ikurabe kuba gwa kwasuka june tukumera so hati nchimanisa ngo kushohora gura ntubantu tugire ngo 100 tugwine kajundi kandi abo jangu numuce tugwakaje kironda tugwakaje nanka kibunu cyangu nugwa gutakagizire kustinga ebikoko rivyo kweta wivu so nugugenda gurubye ebintu bikukira kutegana saha umuntu oche no wivu ne nematodes hamwe na kajude hatebyo nugenda no byare mitumbo genda urukumanga tojini ukaho hatu watera esimoto munkure mitumbo nabaza ho bakura bakutera motoka ukiboryaho ahiba kwire nyumwaze barebo gugwarwara kimanisa ngo aha mitumba 50 yo watwara motoka harumwe 3 rwire kandi ubu wagitema ekagenda ha motoka ne sana makikanje bironda naki hati yona yaturura nendijo ushanga neki wakora kitakora kunka kuboguzire giryo mbuvera tariho gwine kironda tino guzeta naho igwire tina hikiri no batwara umutumba gutine burwire ico kirungi cyo kubyara imitumba ya microplant rate yebare yogumire nanye aha program ohinje no burisa kanye sijengu program eji eyo kurebera rutoche hine kintu echo wayegamo waba norebe cyo kitoche echo nahikaho omwami kasisi yatugira ngo eji nembe bo yentaragaza ejo kitoche waza kucetegereza nekika omurukiro 9 yakushobora ngo hano ndakuteze kitoche nkechi choka embibo eyiwahinga niyera kuretere kugira ngo oteze kitoche nkechi ningashi oteze obutoche obwo kugenduka guze 15 omukatare omuhereza ndi Prevence Kampura abari kuteka musente naba Ankole Coffee Producers Cooperative Union kandi aba nabakuhereza omwana murunji ogwina kaho karunji kandi nabagwiha ombahinji bitu ababurijo abakuruga ombyaro bitu ogwo mwani nuguba gutafuhirire so wano ndaka coffee karunji chira aba Ankole Coffee
Coffee Producers Cooperative Union aba bine factory yabo umuraka abohe wabanonde bikusingaho no basa kubashikira kankwendeze okurara kurunji program eji nebero hobo rwa kabiri shahina zechiro kandi ije garukwamu rwa kabiri shayitano zihangwe aha kamera nakoraho na kurunji